Yes, mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya NTV Rwanda na EDL TV. Birumvikana je nitwa Mr Muhanzi, ndi mugabo ndekwe Regis. Isaha ni saa 10:13 harabura iminota mikeya, isaha 12 kagera Stade Amahoro, ibirori bigatangira ku mugaragaro. Ni ikipe ya PRFC igiye gukina n'ikipe ya Musanze, ariko kandi ni ikipe igiye gushimangira amateka atarakorwa n'indi kipe hano mu Rwanda gutwara ibikombe bitatu muri sezimwe ya championnat, igikombe cy'amahoro, igikombe cy'intwari ndetse n'igikombe cya championnat y'u Rwanda. Bivuze neza ko ikipe ya APR FC komeze gushimangira ako gahigo k'ibikombe 23 bya championnat y'u Rwanda, ariko kandi kaba inihariye n'akandi gahigo k'ibikombe bitatu muri saison imwe. Wayikaze mu makuru n'ibiganiro tugiye gukorera hano. Abafana b'ikipe ya APR FC ndetse n'abafana b'ikipe ya Musanze already batangiye kwinjira mu isaha y'isa 9 bari batangiye kwinjira. Ni umukino twitezeho kumenya ngo se APR FC iraza gutsinda Musanze itware igikombe, ariko na celebra niyo nsinzi ya Musanze iraba imaje gutsinda. Inyuma yanjye murabibona hari abafana benshi, ariko nakavura ku kirere nacyo cyamaje kuhinduka already. Ibirori rero by'igikombe cya championnat y'u Rwanda harimo n'abahanzi batandukanye n'aba DJs, harimo Dr Jose Chameleone from Uganda waje n'ubundi gukorera igitaramo muri Kigali Universo, ariko kandi hari na Pius, hari umwe mu bakobwa bakunda kugaragara mu gitaramo cya Jen's Comedy yitwa Christella. Uwo numwe mu ba organiza bari hano kuri Stade Amahoro bafashije APR FC kuruganiza ibirori bya APR FC. Nuhindukira gatoya ndaza kuba nkwereka imbere military band yamaje kuba iba tayari cyane, nayo mu mashusho meza cyane, nayo iraza kuba ikora akarasisi mu kibuga hano kuri Stade Amahoro i Remera. Yes, twamaje kugera muri Stade Amahoro i Remera. Ni tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu. Amateka arongeye yisubiyemo ku ikipe ya APR FC kuko twabibabwiye.
yego wahageze kare cyane saa 10:29 ikipe ya PFC igiye gutwara igikombe ariko inaca gahigo gakomeye cyane katari kacibwa n'indi kipe hano mu Rwanda mu byakira mute nk'abafana b'ikipe ya PFC twebwe nk'abafana b'ikipe ya PFC dutwaye ibikombe 6 byikurikiranye turi ikipe ikomeye igomba gutwara ibikombe byose twatwanditse amahoro urumva ko dukomeye nje byakiriye nk'umufana wishima kandi ndi umukunzi ndi umufana yego urahamya neza ko muraza gutwara iki gikombe cya shampiyona y'u Rwanda mwatsinze ikipe ya Musanze cyane turayitsinda abakinnyi nka 3 cyangwa 4 wizeye ko wizeye nk'intsinzi cyangwa ibitego muri uyu munsi ibitego 2 agomba kubitsinda byanga barabifite rwose yego ninde twaganiraga ni Job Benimana yes waje uturutse ni Kanombe ariko mwana wa Kanombe